moya dia mame. Edia me to many and Tobiani. Matafa sorry at me. What's in me now? Good money, way above. Where am I? Ahenkan to Yebium. Yangana Sutia Sidia. Yavan on Yamina Sema Radio. And your yam, and it's two, and for him, maybe I will be out to you, Nibi. Sammy, to me, and as I will be a mao. I don't want to see me, Unconia. Yama Buja Voina. Yeah, go on the Nedroy Ataya. Baby, I will be an Ayadua. And tell Radiama Bibiajo. Yeti wo ya me cham me katabu me tie bia san wo twa ba panom yensa ho erade wo ne me ka abusia for me din di kwa kunkuno ma Africa se the prophet on the airways as it happens in Comadica for no Mudica ba hunu nsuo no Omuya no mambe akwani asua ba abatom. Aya tomu dia nyani aburu nsuo saa. Wo dwam na za wo tade amemo adwuma. Utika mu ayahyehyeo. Drivers for ya nemo ebonsa wo nyina yahyehyea. Ushia me mama mo light mate. I my drivers for light kakra. Osamo office. Police for, soldiers for, tellers for, migration for. We salute you all in the name of Jesus. Every day, I am your chief driver. Kachiro visa kwa kunkro maba. Kachali se bobo na soko. Bobo ni zudi aso dia. Seje tuato.
And now quiet dry sedan near the Bama Urade. Ahenkan #1 station. Hey, baby, just close your eyes. I can't tell where this that was said. Have you ever been near Radia? The Muina Minimnia Radia Mao. I said, you're trying to catch me, no. Say, Papa, more Bonimo, young faster than Murade. And now we are Papa, more Bonimo, the Radia said. Ebra won't cry, Juma. A Radia bone, Bandia cry, Juma. Who cry from a Radia bone, Bandy, what cry from? Driver near wood car, echo long journey. Somebody make us say, a radid the woba. That's a wood ya in Kenya, a sedania was said the Morade. Passengers from Mokai Munina. Young guys say, Radi were ye. Then I do order. David said, I will sing to the Lord. Praise for he has been good to me. David is about to do Mama Rade. Ahenkan wanwa wajenwa. Onwa waya papa. Ewana bra bom di amano. And now we are saying, I'm away, and I may come for Namawa. And we are saying, Radina, ya man, you nan can yentie. Saying, Radina, I'm saying, you nan come yentie. Saying, Radina, boy, I won't buy a nipa, you nan come yentie. And I'm so rather bambunti. Yana moya ya this year. David is saying, I keep my eyes always on the Lord. With him at my right hand, I will not be shaken. David is saying, "Oh, pejana ni cherewrade." There was a Yankopon at one nafa into one him. Mammy, and now you baby, I will be a Yankopon or wafa wate. And to me, him baby, I wouldn't be a Yankopon or wafa wate.
Mami abribia medika ka tira se nipa bia wo sori a what matters most aya wa hoden ene enkwa ekura wo enkwa ni kura wo ukura de nyina David said, you make known to me the path of my life. You will fill me with joy in your presence, with everlasting pleasures at your right hand. Mami, ebiya ye kofi se nwa urade akwanya. That's how nante wa urade na akwan so a. O ma anije e shawa furu mu ma. Urade ma anije e ba wa bra bomu. Urade ma anije aya wo chafa. Ebi asawa na urade asia na wo yotiafo because anamon bia na wutu ye bia ya urade ne tutu anamon si ye se wan peja urade na wan kanfu ne dinya na wo ya ye boni ayafo because ayono na ojewu efri ensensam ene niema hodo a etwe nipa sai wa brabo mu ejewie wa sida bia Ewurade na wasawo de mano edu ba bi na sawurade ancheche wo werɛ wonnam mu edu ba bi na sawurade ancheche wo werɛ wadwuma mu timi hwɛ ka bi pa ebobo a se Ewurade wo nsam a awie da Ewurade ase wate #1 station. Ewurade asam a medema o chini amede edika chini mame emfa Ewurade asam emfa mo obi awie ni oni ani da so benya ni da so Psalm 16 verse 7 to 8 asem bi wo ha de mame edu ba bi Ewurade asam ne de cheche ye wure se wanya Ewurade asam an chechire wo wura ahwe ya obanu maduru akun ho Ewurade asam si tambia ye gina obrane ye gina Ewurade asam so enawiai ebra ya da Ewurade ase ne ayi na ye ne pagya ne di na ye kra ene ya adwen ye mu ade nyina afro aduro so ahengwa nanimu no na ye gya ye ni padua nyina hyane nsa ya dom Psalm 16 verse 7 Enyom dunsia temu ensun kosi ne na otwesu no eno sesei mekinkan ensun no me de pa mekanfo Ewurade enawie kwakunkruma me de mekanfo Ewurade a otumefo Ewurade a otumefo nanso anajo makoma kyerɛkyerɛ me kyerɛkyerɛ me asam no ade o emode mami enawie yi se wo star David se me de mekanfo Ewurade a wotumefo edu ba bi a Ewurade afutuo ena ema yenye timi bobra edu ba bi na se wanya Ewurade afutuo a bra ubetimi aku ho because se edu ba bi na sa wo hwɛ sane situation no esifa
utimi etese honhom bitimi ka kira say jai enya hwe tumi bi ka kira say enka wa no aduro maame eye nyame afutuo ena David say men de Awurade ase sense ono no tumifo anadwo nyina bra anadwo nyina ebra wa dampo no na Awurade ka wo ho ebra wa da wo de unnim baabi a wo nenam wunnim baabi a wo kra akọ wunnim baabi a wo kra agina na Awurade ka wo ho awie da Awurade ase wate David say wo ye na nadoye ewo hoda nwotwe ne ya mede enwotwe ne se mede Awurade masimanim ene awie ma me fa Awurade si wanim wate because one fa Awurade ansi wanim na sa wo de nkonkonsa esi wanim a obi bebu duaku afa mesa fa ne biem fa Awurade si wanim wate se one fa Awurade ansi wanim na sa wo fa atamdidie esi wanim a obi bebu duaku ena wie fa Awurade si wanim wate sanse se one fa Awurade ansi wanim a wabra bo entimi nkoyie sanfa ne biem mede Awurade asimanim da mede Awurade besimanim da na owo minifa Awurade wo minifa o Merini him Dabida Merini him Dabi ena wie minim sanya wo hihim abrabom minim sanya abraboni se wo so sefa minim sanya abraboni se kweka wo fa ba David say me de Awurade masimanim Awurade wo mensani fa so na merihim ena wie yi wo abamu abuo wo baabi a wonkọ wo baabi a wonfa wo baabi a wonyina Awurade wo nsani fa so wate Awurade wo nsani fa so say wo beboa wo Awurade wo nsani fa so say wo beje wo Awurade wo nsani fa so say wo be saw den na David say melihim ena wie hwan no so behihim wo why no so behihim wo David say melihim sansa me de Awurade ma den masimani so hallelujah Psalm 17 verse 8 can 17:8 in the moment yeah coffee bako Akwaaba drive Ahenkan 93.3 FM unyani wa baby a jisa hankwa eya da na watem powerful Psalm 17:8 aha o say she meso se any crutrias we see I say keep me as the apple of your eye no Awurade fa me say wani kosua what you say Awurade fa ne say nani kosua and abrafo ne say keep me as an apple of your eye Awurade ebre obi nam kwan so a wokofie driver ni onim ne wo kwan so but Awurade be fault say nani kosua no one can touch you on the road no accident nhehye biara Awurade adwiri no na ofa se oto aso a wase fami hunta untaban no ase mo mame sa Awurade fault say nani kosua wode o hintan awon ntaban ase awi Awurade fault say nani kosua wate ebia menka sa wiempo wani atutu aka wonsam ato ni unyame awia ne mesra ne say Awurade ntie na won fault say nani kosua na won fault say ntaban ase because say Awurade de o say ntaban ase a amane enka Awurade de o say ntaban ase a ensori ma wo so say Awurade de o say ntaban ase a udin kunim woni ewu ye nyina enti Psalm 91 e ka asembi we are preaching ya ba sa na wo say ba
ya de prapra kwan ne so ya de pamo awomone ya de tutu ndro ya de sai wase ewurade famete sawani kosua na fami hintan won tabanase awiesa wo sta ka kire ewurade se won fa wo hintan na tabanyase wate because anopana na wo kwakotena baabi a wo kwakwadiga no na wonim ne ehye ho but ewurade fa te se nani kosua wo de wo hye na tabayase nti otamfo ne toye anka ho sha me ka se bodi me ante baako oko store te store akonwa no tim no enu na owuye baby say edu baabi na se ewurade amfa wo ahintan tabayase a bibi abaye wa hweye wo enti Psalm 91 or say whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadows of the Almighty God. Trini yamede o say de oti osoro na ne wo tere wo soro ahintabia na ase no o tere tere di amponyo na ase ena verse 17 18 say ewurade fa mi hintan utaba na ase what you say enti na wie se wo betena ewurade ne ntaban ase a ewurade de wo besie awie yi wo a woni ani da so ewurade mfa wo nsie wa yade bi da so ewurade mfa wo nsie wa koda na bi da so ewurade mfa wo nsie awie nyina sam a wo kan se ewurade ye ntohwe o ewurade ye ntohwe tie me wonya ba ewurade din no wo ba ewurade ntabanyase ewurade be ma tofo bansa na no nsia bo ka me na nya adwuma sister e de ade na wo ye sanse ne ewurade de ne ye na ni kosua no o de ne hitan ne ntabayase midin di kwa kunkroma Afrika se akasema miensa na no nan abo twero ne se ne waso no wontie ne honhom no e ka kira safo no. Praise the Lord. Come on. What's up, everybody? Singing at 2 of the One station. What's up, everybody? Singing at 2 of the Yeah, sit up and see me sponsors. Sister Ya Rose Motos. I mean Ya Rose Mechiapa. Oda woman Ahenkan yafa. Every minimum motor spare parts I say. Ebia na was obvious I say to say Ahenkan yafa moto diano. Eba choko say a front and I say back here. Ni na wo bi o. Eba chology and I say absonic ni na no tombi. Say opa bobo ya ata e sister Ya Rose Motos. Eba cho Royal Bona ni na no ne spare parts e wo ho. Baba so be dwane atoa no. Ono kwa na ye dwan to ahema. Wo kuradua mu aso bi moto sana so dwan to ana. O mani motor spare parts ni bi no de yo. Eba cho akemo down ne frostly bat for na ben. Betimi afre no 0244 73 804. O friend now sabi timi aka do mo na o honto. Area se utie me na so besi dan a regent roof. Ya ne betimi aboa wo. Me Pacho and Construction Limited. Enti se asase ni po yanya hwe wo so na pese ya ye Babylon Foundation eye bibia sida ni siswa masa we are available. Untini e wo ho. We are there to help you. Style bi a wo pe bi a ye besi ama. Eden style be na ye ntumi nsi. Na eden style be ni ntimi moso. Masa ye be bold dan ni so ma waje yedi. Edu ti bo mo den sa oni ye be din sa so. Yawa Akim Oda Kuroduam Haya. Yane Akim State College Junction.
and the din share ni mu pepiase Padu Enterprise inside the ho. Tie ye ni outside, ye were inside. Inti uba outside the ha, enya ha, ye were inside the ho. And I saw the fire number na frey 0544 313504 and 0544 313505 and 0244 1347 0244 134119. Friend on Sabi Tumiaka. Yeah, more natural says you die. And then so the obesity denial so. Yeah, well, IBR, IDT, self-lock, standard SIM, and then your cacao. Yeah, so near Bedin South. So, Bra, wow, I'm out there, we see Bia, I come. Somebody check your time for me. 1 minute past 5. Mirindi kwa kunkroma fricase. 1 minute past 4. Mirindi kwa kunkroma fricase. Me kwa commercial break na mabasisia. B Plaza Hotel or dining in Patamudi or BSC B Plaza Hotel ni udawa you feel like home o ko ayre bi kokoda B Plaza ofonse B Plaza chia egafo enkwatan entrona oboase B Plaza u ko yendi kura B Plaza your service you good your jini pa wo udawa utim say yes hotel ni or dan de obiase B Plaza won kwantanum ye ne Pentecost asoda no ene ye opposite me Akrobeto hotel way minumwa nebewu se me kobi kromo e hwa de meda B Plaza you can never resist. Your telephone number ni 0243 118500 0243 118500 B Plaza Hotel buku and sakwa no abeda ho and your sleeping tablet B Plaza. Sorry, B Plaza. Come there, enjoy yourself. You can't resist. Akrobato, I will enjoy the place. Thank you very much. Bring it on. Oh yes, wait, you need some at the Madishanma or more at Sim or down in Patemu. Titlu one ma epe akonya akwa senior high school. No mako trewa sin so no atwa ne yemu. Esan say National Senior High School was antimantemu aye sanem rani say great national abepiemu ewo woda ne Patemu a eye ni Samson kokra. Courses na wo ye ni bi eye business, general arts, visual art, home economics, general science, general agriculture. Classes na beko so ewo Great National Campus a ewo odan enkwanta eni eye school no eben ho. Anapa no so na classes no asase. Fiti duada ekopim efiade bia. Enu nti was it 2023. Ko na ko register ewo Great National. Obetimi apeke o form se no ewo campus ho wasi 2023. So na ebeko so ewo school mu ho no mo a. From paying for 054 077 9363 054 077-9363. Fred Great National was saying your 8A's dream is done to you. And standing tall. Bring it on. Bring it on. Abamu. Kwakwasi Edu Herbal Center. Afedie, ye bie herbal clinic. Ewa kemoda, ye wo. Kwami no way wa. Anunti, ya die bia eda oso. Say ye sisi yadie, say ye stroke, say ye hypertension, say ye diabetes, say ye eni yadie, typhoid, ana we yadie. Anasa ebia obema no awu kojo to. Ode ba, ye bemo adro ne be pejan. Anasa odi ane se wuntimi mbodwuma. Ye say so ewa massage machines. Ewa ho. Ya de be massage wo. Ye wo masunya eskani unipaduani na eyi unipaduani na to ho ema yemu se ha ena yade no ehye enti fa yade bra ya the nurses for any doctors akukuda ani yade aba clinic ho sesi ade eye kwaku asiedu heba clinic se wa asebisabi afreye 0247 03 7564 ye wo abrosaina e wa gwa filling station echi won pay there be a Vodafone office for e wono sa abrosaina ni mu a na ye wo ya de bia odi besi ho bia ye timi se te
Say ye kase Dominion herbal powder ema immune system and then kwabo wo nipadua mu ne yeden na ne senti wo tadi yare sunkunimu a ehu adanse bi ni o adon de fine pa manum bi tina me di ho adanse no enya ye se me se Dominion herbal powder de minia enya amanfo adanse enti na be kanfo ne aye wo me nipadua mu no eburo madwen ene mente ase so emma Dominion herbal powder empa wo hu da biara da asem no anada ho no Dominion herbal powder enwanso anya wonsu ohia wo tea cup mu na de atreketo ase bia gumu wo twa nseti yanom wo wie Angels Dominion Herbal Center won kokko ene de aba apemfo aba atom mo manufo ene nkwada woni mfiedum ye ne de won ka ho dodo afre 054 315 8195 FDA agi edwadie nkratoɔ yi atum supermarket ha mamani agye pa ebraba shells we and the fridge we dey me sha every Ghana ha hey asani awo yo di phone wa ne pepepe every Ghana ha fra brochre na mum ya dia brochre bagana WAS Bioengineering Ghana Limited akra niema bi to say shells fridges trollers basket afa sales decks e mai 24 nyina sa wo store no eye shop anasa morning nyina wo benya wudie shopping mall ya me ko mo nchanya shells omitimi aba ba hihye bi wo hode amame se ne wo pen no sa pepepe ha kyerɛ me o mo kyerɛ kwan and WAS Bioengineering Ghana Limited e wo amasamai enkran wo ben e chapia depo na wo betimi so afra wa mo wo mai so 0240 530 496 and I say 0542 325 584 0509 994 592 Sir, me pebia, on bet me the abreme. One bet me the abron. Thank you. Me kwa hosesia. Akwaaba drive. That's what it's get to kind. Call it that. Ahenkan FM. Number 1 station. Akwaaba drive. That's what it's get to kind. Call it that. Ahenkan FM. Number 1 station.
kunkum Africa. Oya kanya ko yo bobo. There is some kubi ferio. Kunyo be kubi. Akodarisa when you bane kubi. When you bane ba. Akodarisa so ni wa mi deno. Odoni wa mi dene. Mi dene. Peria. E ma pe ni ade o. E kwanso e do Akwaaba drive. That's what it's Ahenkan. Recording that. Ahenkan FM #1 station. E ma pe soko. Soko dem a obe. E na ma ya be unisika ya pe we.
That's right. The master quadrangle for this one. And you turn the bro from me. Open me. Open. Now I am coming. 23 minutes past 4 o'clock. That's the first part of the second part of the show. Abrantia machi dede. Men kon no ma yulo frinsio. Now you let me. Sansa you let me aba me ya. Eba chewia nya men kwa na me di show iba. Mene DJ Fish. And now kokwa swing ohene the one. Ono so kan obi. And if you am paying for you na. I'm so much freedom. I say my boss Kweku. I say I'm watching live. And on Nelson the condition. Company at Amasamai Akramai. Also the Yankopan Semana Bravo. And Chiankoma Sakina. Yeah, Jumao, Amasama Akramai Clinic. And I will to say, Kunkuma Midindi Ernest. My how the Yankopan says, I want my quine. I don't want the Chief fair to say. Bosome, a fit. And then the cacao. I see and Chaka say and come and care for my tear for you now. Or the munina are more accommoda, especially Sister Grace. Who are new markets. And next to say what you are. Also, her every command say. And now we are Stephen or say. I say what sharing. Our Frimpong Enterprise. Also, the Yankopon se permanent qua. Osiko Kunkruma Yankopon Shira. You are all powerful. Thank you. Ni Ajen Kwaku. Osi ni Dindi Papa J. Osi ma how Kunkruma Africas.
I see you are grateful to the Lord. Say what then kwache ye. Edana sepa nkwa ode amayen. Ene se ni osikru kraye mo. Ozo chana bushia fo nyina. And I will also say a friend Pastor Jonathan. I say open message na me de buy any pa. Sinya coupon shila kwa kunkroma. Also for Jonathan menso me da se. Also beti me a share live on Facebook Ahenkan 93.3 FM. Ankawasa and the mayor will be will share so. Evangelist Akwasinya Ako Ankawasa and Obama yes soja pa and so car afe no de na ba bedro but we pass it through but e me dem be life worship and akọ gosh. Now before I've written and some award you I wouldn't say checking sense me ya ena yachi nipa mako 113 the issue be about earthquake no ama yakwa kwachi nipa 12 omo ewo police custody because of sanipa 12 no building contractors na omo esi sa dan no esisi ho no yache wo and a man for say identity na earthquake no mo se da bi so mo si dan ni year anka sa dia no ensi now nim say so far so good earthquake na esi ye Turkey no nipa awu nkwa ye 33,000 nipa 33,000 enye nipa ketua o 33,000 bam easy cry wow na unim sa madam bi ochradie ewo abuabo Presby Primary School ewa akemoda abuabo hayai madam no di juma bi na juma no emefe juma na wo di ne se opese oye adoyema school for ma ni bi omo a 7 preduasa omo ye ma omutimi bu omo nsa no pese otopad na wachemo omo nyina ni vision no eye good pa nyina ebe supporting enti wa nso wo mo no na waboa ni bi se ne ebe ya donation na opese oye no watumi aye
Yankupon ya do my china ya do foda. Echina Saint Valentine. You better celebrate, you know. So tomorrow is Valentine Day. Wow. Happy Valentine to me. Happy Valentine advance to me. Happy Valentine advance to you. Adjajima. And the China Betty Valentine. But Yane Brifaland Hotel. On our command so. And ya the program we eba. And can from presenters Nina Bewo into Zubrabi. Hey, you may not trip penny ashas here. Into no by 7-6 o'clock now or now tray. Clave chow Nancy. Maza, a Hong Kong swimming pool. Big Jalin Show. Big Jalin Show. I don't tip of modern silver, baby. Ever wow. You know, you need Valentine anymore. And tell her bed. She are watching. It's no bobo for your man for Quabra Costi. Brand Nelson. And Uncle Quaswin the one. Great man Puzo. Oh, I'm on for Beba. Into also brave. The best Bogala High Life music. We Boga High Life, Papa. A pain for now. A more bear sister Nana. A Samoa Padiano. Ben Nente Hoffono. And you made your moon pa. And a Samoa Padia. And my good evening. This weekend, you are Baba Sly. I mean, shit out. About to for one prayer and about chronic a part team. I'm saying can't you sir. I'm saying can't you sir. So yeah dear. For ya dear Branny and show. Say ya dear be about reading. Say ya dear be new dear see. Say ya dear be how. Say ya dear be turtle. Say ya dear be good and mercy. After one prayer and her back on it. And I was so the bar. Say a stroke, diabetes, hepatitis, asthma, stomach ulcer. And I say be our spiritual problem be mother and so the baba. I come on down Abu Abu Road in this one. Akim State College Junction. Pepiazi and Padu Enterprise inside the hall. Reverend Dr. Bawa Homensu 0554 480063. Fred, I'm sorry to me. I found you there, Brandy show. And powerful that say the Pacho Jam Trading Enterprise. Mr. Mensa. Someone good evening to you. Sammy ye be more into OT. And on so radio be a yard the pa. So Bessie Dinah so proud dance on your ma. A Jam Trading Enterprise. Mr. Mensa on our call. So open na one mu assault to what in China or so. The iron rod 16 mm and a quarter rod. Nina no yatombi POP plaster board. A patch of proud paint no ketwana kese. I tell him
Nina no ye tombi. Eyan so be ba beji bi masa. Abeji bi na fa kokọ. Ye wo dan no. Enkonko to ne ma ne wo ba bia me emfa ntwa. Epa cho ye wa Kamani Junction near Linda's restaurant. E wa kemoda. Bet me a friend 0208 123872 and 0244 566880. O friend out sabi tumi akai. 93.3 Akwaaba, the best in the east. I don't tip over the Nabra Benjamin. 93.3 Akwaaba, the best in the east. $38 Kadao says 34:45. Akwaaba Sports will come on your way. If I join Jill Dominion Herbal Powder for Ahenkan Channel. Says a Wuchemena. Open Herbal Powder be Edia Kill. Chronic disease. Biara Ehawa. A Angel Dominion Herbal Powder. I'm saying can't tell sir. Black veggie powder nibi. The here I am sure and I no place nursing a be of ye enom yet. No me who saw quite hitting social and me bizarre a brand I went so say me baba num Dominion herbal powder. I'm say yes over the young one day. Now the yanima. And to me pa chobebre say be a beep in the house. Now said diabetes stroke. A bobby atroform and I say spinal cord. The patcho wa komano, ya bob peli wo problem. Untime nana jo. Ya Angel Dominion Herbal Powder. Pharmacy shop, chemical shop, herbal shop, Biana Kojibi. Angel Dominion Herbal Center Limited. Bet me a friend 0543 158195. Samsung and Anaya Provision Stores. Ewa Kemoda. Bet me a friend on 0265 288181. Kennedy Drastor Nana Chumasi Drastor. When you're 12 years, a man numbi. Eba Chowunyam Swa Misrewa. Your number one immune booster for your general well-being is good for you. And it's a modern cell benumbi and run the eno. Enum Swa Yahunka.
ade we di adwaje manenim ena sa fish nso de ba mami anima nanim ade bi wo ha che be ma enye aduro no Mamenche akema nso fo nyina sanso na wanchi ajubi wa wanchi sanso na odifo ajawai wo wanchi odifo ya from kakra mete onka ache ena so abefo amutie ya Yankupon ya adoma this coming Friday. Baby a abewo yi. Ekwa kodi dwuma bi wa abekuro mo. Enti abekuro mfo ya eba. Chire esem is it esem one I said it didn't cry esem. Next it didn't esem one I said that. Na and ye be I Jesus sports for the banner busy one because according to story nature say baby na yenua be ma Christina Chu or which is 9th floor baby or no more yi nkrofo akodu baby a omo kire say omo ntimi yi nkrofo biem na ye peso ba na ye bisa sports for no omo na omben football I'm the Musini Pia. I just said, no, no. Sergeant Mocato said, and then I just said, I was sports room. Abusha for ya the sports aba Akwaaba sports. Ye wia ye ne evangelist akwasinya akọ bomba yo. Eno ba besra me. Enen ba be din komo kakra. Eno ntem fa san ka fide no meba. E kwa kutie the word of sports. Aba kwabra. Kwaku. Bibi aboko. Nkruma. Frikas. Chama ne mete no sa na tie se baby a achu abrosan de na no mu 9th floor no omo check adu baby omo se omo intimi nyini pa biem sa na tie omo se omo rescue team ne ye je adwuma ye but omo ka so mo but GC na so mo je adwuma ye de ana ne a je se ebi a mi ja Ahenkan FM na mi ja ya still na mo ha omo ya jana so mu hu ye nua na no mu jai munjai and an tiazio and an kebe for be African ha GCB so say o ma rescue no but and some nu mu akwa ye bebre
GCB na Ghana Commercial Bank that be GBC yeah. Almost what so mo kasa no mo aka. Almost some rescue so we don't know what is happening. And we be am had mama arts Christian Achu pull out of the rubble injured. And now Modiaba. I don't know senka me obi mo so de rest in peace e dey apa. And some dey do so we from near one phone see GTV dem fan say GTV Ghana Broadcasting Corporation Limited. Okay, come on them so we don't know how it is. Yeah nim atefo ne tuamu bia de bebrem Kwabran Sports tie we kwa good mu sam ne de eba no me mo bibia kwaba mo bibia ha embra Ahenkan 93.3 so good mu sam rason ye de sam no eba me din de Joshua Kwabna je ne manya me nko a Yosef Adjui afei wa brempon apoko a Raymond ahyete wurata ne ben ma wole mu nyina eboa ne de sam no so abejao ene awia yi yemfa seda ema Real Men Babbling Saloon mpacho we na nyakasa tintin bia opese UT na bibia enso ekoye de ma dia eno ani Roman Babbling Saloon etre no haircut bia peso yibia ne brae na afi yemboa o sa kwan ne so hwe acha kwan achim da Roman Junction yene misasi teams ne fie no ye ben ho pe afo kopie mu e wa aboabo no so dia ne e wa aboabo Bonfire Junction ne so ye ne fitting shop no e na ebon hwene mu fe number na fe nkoma ka we che nyina no oni indi number no 0552716777 0552716777 and 0268103225 ofre bejo so na ye no edi enkomo afei soboti swaba ti ya na se more the rough min kan dada so open hot so open cold and nyina oba you be na betimi nya bi na so bobo na bibia enso timi akofan edi amount sobolo ankasa na edi aye anya sobolo nko a kakaduro ewom afro no chioma hwentian so wom pepre abrobani mokoni aka bo maya na motun ai ne ye de guti bag ma ye ton asoboti upe sobolo ahodi wo upe sobora na so no betimi aboa na yarewa nyina no etimi etubi aside ma odi a enwa eni soboti me pa cho so pen nyunyu a utimi ehiti nsu a na de tea bag ba kwa tum na for the ice cube nso aguso na omana na ne agum na fa ye kuru kama na wabagubo sanso pen hot nso de a ene nsu ohye na de tum na edi ya no upa fa su kan pa men fa nka ho unya brodo bi otim de boso na bibia nso etia koye da ma so botini de ade intene no unya bi na bobo a bibia nso betia ko fine ede ama asem dan se cafe nim intimo ane no mompe cafe ni ya mpe cafe no ye betia bobo bi kama na bibia nso akọ fine enso ede ama vegetarians for mama we nam no na se monso no soboti no enso eye de mamo na sem den se soboti yi na se wo liver problem wa harawa na afene no na se obrabo nya prepra ma odi nchenche bia nso etimi ekọ fine enso ede mam wo pendudu atu a na se ye wo eye Dome Market Accra na se Anyemina Enterprise hon na hwenya obehu yen fe number yi na ginchiremu asimidie 0551119620 0551119620 and 0244085695 ene ofra number we ya ye bejo so na ye no edi enkomo wo chim dan no a na opendudu atu a number na 0244878763 0244878763 ofran ya bejo so wo achim dan ma lo no chiemu e Alaji Hankwili Enterprise ebi ho afefrin point enterprise benya bi no wato anti ajo provision store enso e Odan Roman bebrena enso ebusu ho na afemere nkroma enso e eye aboabo supermarket enso no na enso betimi ehuye na oni abedin sa wo so na afe soboti no wa bejebi na obo na bibia enso akofan enso ed amam nana ya provision store enso ebi ho afe sister very provision store enso no ni chiemu a opposite snap yaba Odan onye bi no ato na Ahenkan FM ha mankasan oba de so pon bi wo ha ma bonye bi no ato na bibia enso etimi akofan enso edi amam afe yan sensem na se FFP na se games a enanwumre eba so various European leagues ni mu no chiemu Italia Italian Calcio Serie A no ya da game bako
na se games mienu na eba so enanwumre na se no number pa mu sima aduasa bobo kon Verona betena se odne Sarantina edba wentam so sanso na 7:45 no Sampdoria betena fie no ne eye Inter Milan enso ed abani we games Italian Caso Serie no eno so eba so a yedi mu nkra no enso edi ejao afoko pie mu e Spanish La Liga Santa Danimo a game back na eba so no watwe eba na nwumre eyade Espanyol etna se one Real Sociedad enso the game no edi ebani na fero no chiremu enso e England na e Anfield where fortunes favors the Braves Liverpool no watwe ba omo etna se omo ne Everton na ebo na sa two teams we nyina no omo ba bi baako te se bia babo hanom na e overcome sness anso e coach Azuka timi no mu no we baako no mo bo na so afie ni man shida nkoye everma two clubs na nwumre om the ebony Liverpool and Everton enso na eba yedi mu nkra no enso ede ejao ene nwumre na Ghana Premier League no so no ma me fantwamansa game baako ekoso ye betena se no na 2-2 Bebiani Gold Stars ato Accra Lions e won kran nom da boni ye betena se na 2-2 igusuti nkonwa so na se be wie no ye be the final results no enso ebe bro ye ko piem e Manchester United mu Abranten Marcel Sabasa Abranten beka enche no fi wo ku andin enso de Bayern Munich mba piem United na London na betten di fi Germany be piem enso England Abranten so be piem no nani aka ohwe bola obo coach Eric ten Hag no ni FM na face na ni players no nkomodidie no enso ekoso interactions na ekoso a ono de na se ni pem de e don London la odi fi Germany eba ne se so a obesan permanent deal no enso de ma United bo ko no na bibia nso etimi akofine enso da mo no Abranten Marcel Sabasa yedi mu sunsam no yade ejao na do ni chemanum sa ncha ye ne beto dwa se Liverpool na fe Manchester United club no ye ton na amno ka se de na obia suro so betimi atweniti se two clubs yi ope na amno ka se the United for na Abrante bi atweniti Abrante no na se oye tellers na afe Twitter omu ona na monitor situation no na sika that two teams nyina so no ana say sika edo mo so no 4.5 billion pounds opeso to United 4.5 billion pounds opeso to Liverpool 4.5 billion pounds na Abrante ni din also at the Elon Musk or say we show interest United mu or monitor situation ahwe so we do nya saska na obeto club no na bia so tia koye na ma United boboko no Czech Republic footballer ni din at the Jacob Janto Abrante no oege anase homosexual na ne hu sem de bebre na na apiepie ene Abrante no apie o se sisi ade onsuro bia ewiase yatan ani ache ye hu so oege no na manamfo point ne hwe game na ko no hwe homosexual chale o se da bi san ne man na ekoso ndie na ni se da nje untende no waba o so proud so egege ne de onyanjaye obegusu abonkofo sa yenti nsema Jacob Janto eletujwa. Hi, I'm Jacob. Like everybody else, I have my strengths. I have my weaknesses. I have a family. I have my friends. I have a job, which I've been doing it as best as I can for years, with seriousness, professionalism, and passion. Like everybody else, I also want to live my life in freedom, without fears, without prejudice, without violence, but with love. I'm homosexual, and I no longer want to hide myself. Enti Abrante andin anso ade Jacob Janto osi homosexual on person sisi ado no be siesie bio ntu aba abeka so no homosexual we bi ogana hanom na hwe weto kakanka enti eno ene ne Czech Republic footballer no enso ede atudwa na unum se nchaye na PSG enso kodi nkugo Monaco nsa no na PSG mpanifo se sisi ade etiwom sisi ade na se o ma na me yeso mbeto name at a couple of players enso sisi ade ase ade no eye buso enti nchema sporting director ndin ade Luis Ocampos or see 2 players plus Abrante name ombeton nti wo ya club na wo ska obetime wuram PSG na akofa name abepie mu wakache na obesia kan enso edi amao okontu ni chiemu French league ni mo bia na Ghana ye ba ha no
kodokuru ase ebre nti nema ka ba ya ka be je penie na ka we ni for free wo ska bebre ya mo ska krampo a we no bibia ha wadwen na ka obo de ma kodokuru ase kakra ubogos no guma ye secure position a ya nko relegation a na afi wasan ko bebi abeko na nka sundwe nso timi abafi na sisi ade bre na ye bre nti pia je se nema omo eton no afi wodirigo bentakọ abrante no so no report e bansa abrante no enya ACL injury erama Tottenham was spent ne no ni season no aba na wieye abrante no wodirigo bentakọ onti enjema second this season efo bobo ande Tottenham was spent biwa yedi mu nsam no edi ejao na we no enanka Bayern Munich for oma wadwe sen ko mu twa control da fa pie fo no ekonti da be show monum enene adina tija unim se Bayern Munich omni piaje omo Champions League game bakobo na nanka Brand ni Kylian Mbappe eni Messi omo ho aka ntinksa game ko muntimi mbobi enei piaje fo na mom nkwan krakra afa benkwan mom nduro ama Mranchen report en second se omu training den training no enso ekoso ntia likely se Champions League game a edom anim piaje eni Bayern Munich no Bayern Munich omo fan tototo sa piaje omomrante omudin yade eye Messi na fe Kylian Mbappe training no enso atimi ahyase a omse sa game no kwa de omambo kwa de a na ko mo ntiase nti we yensema eno so eba yadi munkra no enso edi ejao afei yensi form na yembra fe enhyase envemfi Karim Zitu akache o head coach enso edi mabobo kwandin enso di Dreams FC na bakaya match day 17 Ghana Premier League no Theatre of Dreams dewu ayade Dreams FC eti Kumasi Matema Sande woroko ebo mekani mienu amakodoko enso entimi antabrantende aholu na fe ejeni mboati mensa omno mbo 2 goals no enso edi mabobo kwandin enso edi eye Dreams FC boboko no na odoni chimo head coach Karim Zitu nso akata o se ohwe games o mabo before so bokotoko game na nyoma nhida nko efa mom sa nti ono mu training hard edi makotoko na mama kotoko haban kra mana ntia we enu na buaye omutimi abo 2 goals no Karim Zitu enkomo odija yen eni. When you look at the previous matches we played, the land of the matches is not easy. Playing Chelsea, coming back to play Diana, going to play Olympics and Kotoko. So it wasn't easy for me, so I have to work seriously with the boys. My midfielders did very, very well. I told them, if you leave Agadas, you leave Sheriff, then you have yourself to blame. They came in with 4-3-3, and I came with 4-4-2. So at any given time, when I lose the ball, I'm 5. Instead of 4, I'm 5, you see. So we outnumbered them, and we didn't give them space, because I know they are very technically sound. If you give them space, you can't play them. So I just press them in order to not give them the space for them to do what they want to do. Aha, nti ano anese ne sitie no. Nyunu sile minyanga matu. Bring it on. Nti we no am say minim Maulish asabre o shedado di chire. Nti o si kotokofo bring it on. Bring it on. Bring it on. Bring it on. Nti ade am bring it on. Ama dum self for no so ket gasen kofo mu ni quality. Dum self for acho mu miom na se return league no mba kotokuru ya sa. Kotoko munjina yi na yeba timo miao area na bibia so adadin na empiem e national na se senior national soccer team Black Stars of Ghana mo onim se nche abetodwa se Christian team panifa bondin as head coach and so edema aye Black Stars na reporter balance papa ndende Didi Dramani observe as assistant coach wakasa osi nani aje papa nani aje se ndenu panifo appoint no se my assistant coach mama Christian na no de o service aye ni nation ko ba bia na se Ghana to the flower so ba na ba edwuma the nation to nani aje pa se ndenu o 7 nation we aye na Didi Dramani assistant coach and so my Christian e da to dwade mu so nsem no e de ejao na onim se udoni chemo Olebu Ablekwane ni mpatema ayadia games ekoso na games be ina ekoso we at the 19th edition of the CAC African Road Championship no Ghana Cycling Federation Omani Union Cycling International After Ministry of Youth and Sports Ghana Olympic Committee now for National Sports Authority and udoni chemo makambo on the 19th edition of the Confederation of African Cycling no the Everton way able omon 9 no monsa jinjina ho na for mom disable omo sebi omo saba akotwa na so mo na ba akotwa na ni no madi dem abrabo mu no omo games na ni eba so na able for no mo ane no omo jinjin omo so omo nan wo ho omo nsa ho ombema ho bibia ho no no omo games no om da ba wieye ene na omo se omo jo ahome echina na afa Wednesday
eno esia na fe pa de na se disable fo no omdom de na toa so na bia nso akoi de mai Dennis Kokumo ekasa de ma Ghana Cycling Federation no enkoma Dennis Kokumo edijan eni. Yeah, the event in Abewe, the 19th CAC African Road Cycling and Para-Cycling Championships. We are the able cycling. Just almost one day, no, at the end of the Abewe, and there is 84 riders and almost shot here and there. Almost 11 laps and 120 kilometers. A branch here of Eritrea. I have found Henok, Nidin India, so the Henok Namekai, or no, and winning. Last year, Egypt, on one son of winning Eritrea for the African champions in road this year. In the youth or Ghana, our Muslim bronze medal, Edema or Mayan on Ghana, the youth no, winning 2 bronze medals. Or China, Tuesday and Wednesday, no, you be breaking. Thursday and Friday, the para division of cycling, and the para here, one more with them, almost on the Abashisha, so our main same Abekuma Olebuha. Now, after I don't know, now the Agudin in Abewe, and this is history for Ghana and it's history for the Ghana Cycling Federation. Yadobia, so a boy, I'm a AW something in Pensway. Into way, Dennis Kokumo Kasamafo. Also Edema Ghana Cycling Federation nkoma or the ejayen na ya boy chile kama and so the amount na Ghana Premier League na medical catchro say one outstanding game koso and so Accra Sports Stadium na ye the game no and so abade wiye Accra Lions 2 Bebiani Gold Stars 2 Branton na Abednego go 30 Ashama Zlatan obo penalty ba ko de to atenemo Edema Bebiani Gold Stars. That is 79th minutes. And Rabi or the count to atna 46 minutes, and I bet no go tete ebo go. Now for 79 minutes, or no, it's also cap penalty at the two atinima. Don't chema draw with Accra Lions. Abranti and Dean, as well the Isa, as we penalty 69 minutes, and I face Salifu, and so enya 59 minutes go. Edema Bobo Kwan the Accra Lions. Timoka said here, Accra Lions 2. Bebiani Gold Stars and so 2. League table no send a city Edwana Stars or 2 points. Odin can have to folk Tosumi no or 28. Bebiani Gold Stars Tosumi or 27 Yankofwe Kodogura Session. Now still on that okay, bombra ye. Enti Kodoko so tosu and 9 or no so or 27. Bobo Kwan the Accra Lions tosu enum or 27. Last renedie. Obiani no try to 20. Mamisha say 15 and PM was 17th. Legon Cities at 15th or 21. King Faisal at a zone mo or 20 points. Tamale City at 17th or also 16 and 18th position no. And so Kotoku Royals. Almost 10 points. International Senate table no AC etechna the Munsem na ebeba. WAS Bioengineering Ghana Limited. Almost ya sangu de Munsem no. Ya de breo na ope chillers ato, ope shelves. Upe fridge and I say no troyes now part of basket now part of and I say no sales desk ebia we be a mobi we be a supermarket upe table that would be one ma over 200 or so ma physical so tia bafia BPM WAS Bioengineering Ghana Limited na bajibito ne bo form say over 200 ma we di kofia kejuju blema infie oha ne nachi still na gusu board ma de ma na pace ka de ma na be anso e kofan de ma wo hwe tira kwan amasama ye ne ejapia depot no ebe ho pe upe nchema sim die ya ofre number 0596 318 686 0596 318 686 and 0509 994592 ofre abajo so na ye ne edi nkomo on this note ye gina so na dia good emu nsem no enso esi okay. Now the man with 100% pure pumping power or the drive no at also meda say kwaku yes sir Saturday no abu fit okay ye coach e ware ye ai ye friend no se oni mbatuka menim ne da ko bo anko bo bia na dabe ya ko bo park no so na me ni ya ampa na ni aha Centra na oware Saturday no okay nti misa no pa na efia be prepare ti ya ma na ware pa ai nti eno ne se ne siti nti ma ya mbo na baso okay se ono so etimenya no ho kafo ya dan ya me ase ai nti bibia ekoye da ma no okay. Nidi ade Mark Opoku Kwabi okay ya be ga jenza wade de ya abotre de wale eno wale Minicent ejiwa okay
enti eno ana Saturday no eno mprepare ka Alright. Tibatuka ana se coat yellow ya ba walpa me da se kwabra gobna so abusuafo ya ne evangelist Akwasinya Ako ba bedi nkomo na ansa no be studio ha no me ba ye ready pedua no musam moye ho ban no enna sa wonom imbu saba mixture e pagya immune system na bribia ya yare antimiu sese die amanfo dodo no a na di imbu saba mixture do ne ho adanse ye se enyarewa horo anipa enyina etimi ba ne so ene nyarewa kese enka ya wuti ne din ene ho ka na oyemu ahyew nyina no ebo ye ho ban efiri ho enna wo mpo a omo wo nyarewa ne dada no omo nom doctor enuro no enum imbu saba mesa no a emomo ahoden pintin ya wo munti mpo se yare ese omo ho imbu saba mesa ewo kansi eni o maimu babia yeto enuro etufo mfre 0246 208496 imbu saba mesa police ni no edro no enkratoi FDA asayase nyamia nim ni krani se bread dania I was also done bi Preferland Hotel. Wow, what a hotel. Messi, mitrima me do. Me wife wa hen. Besini ko Preferland weekend zibi. Esan say, bia bia o kope as what rufie. Bia bi wo ho. Management no so ya tight. Wo mo nipa mo do. Eni to kra ni Japan. Besini ko Preferland Hotel. Se wo di birthday party. O ware. Ana ye na de wo ba fi. Program bia. Bowra Preferland Hotel. Adentia. O car park kese. O baby green grass and kwada diagro kama. Na ni punu. Eya kono bi international standard. Ujali ni na kone safa filter mu. Punu su ujali a unse yes. Ujali ni pensio. Akona ankasa. Preferland Hotel. O wa dan ya udro bebre. Asa uju ni bra. Onya busan benya baby ada. Na so no kanji mansgo no problem. Ebo no sie ku. Enya nunku. So pensa no ma awdo bia ya tuntumbo Preferland Hotel. Enyum chiachia so abri bia. Eni nti achum dan manso eni ne mpatamfo ni na cross for mo she ho. Preferland Hotel bamamo. Nani masem de bia wo. Kwasia de bia aye pool party. Esanso e mutual special. Brabe didi na se dwale. Preferland Hotel e wa chimanso. Wudu ani atere achum dan kwa no so na. Presby school na chipe. Fresh 0551 187-926 and now say 0507-640-302. Preferland Hotel, Fresisia, Neabama. I'll love you. Miobia, Maria Suapon, Namrebi by my Juma somewhere, dim am ye pa. Sankamansians and Juma, and Kama Yama Hopa. Amazing Training Foundation, a Juma Kuyada Roma. Say, me am running a business. A few way, meant na homa hunchilo. One so bet Messians and Juma Ibi. Nyamia Duma, 4th March 2023, Saturday. Amazing Training Foundation at the Daco, Ebetra in San Juma Ibi. Oh, the Church of Christ, Auditorium, Runabout to Honoma, a Jumakoi e Babachero, said ye see a yaningwa, snake farming, fish farming, in Sumunam, honey making, said they see you war, mushroom farming, says you do money Dawson, organic redeside, a dry, a dishingura, tap and tie, a Jumakoi Basan Achlo, said they see yes, Samana Ahodo, BT say, Kiso, BF soap, a Zuma Tradia, Palazon with soap, liquid soap, afterwash, shower gel, transparent alata soap, floor cleaner, air fresher, biodigester, and Nema Yachona Dawson, Nanso, Sikakuma bi, Anna Utia, Bra, Nebesia Nema Yinabi, Kayo, Sasadano, 4th March 2023, Saturday, or that Church of Christ, Auditorium, Runabout to Honoma, registration fee no 50 Ghana cedis, training fee 200 Ghana cedis, Yabema training manual, and Nema Yachani in our womb, any a Jumano certificate, Yadina Wakimunu at a free pen drive, and Ultima Hunyaha, for a number in any Juma penny for Kasa 0244-858110. Amazing Training Foundation, yes, sir, Jumani. Classic ointment aye bio chromo half wapa na dodo no a ehunama toso fefefe sei classic ointment said you see enam no se ka se ye ka ho asoma ka de ba chi ni nwie ye kan fa momanfo no won mo ya so mreko pa bie de se ekro na gu wo mo a ekọ de na pimples ase nanim ekọ classic ointment de na eyam atoto no ho ama ekọ obi na propro ha no ekọ
ointment near powerful pa. Hwɛ ingredients ya wɔde yɛ classic ointment no ebi ne aloe vera apaya petroleum jelly cassia alata honam n'ani baabi a ɛkorɔ pimples ɛyam anaa porɔporɔ aguo no ɛnoa no sɛ anɔpa ne nnwummerɛ bia wɔdware wie no wɔde classic ointment no bi ɛbɛsrɛ mu na abɛhu sɛ yes ointment papa bi wɔ baabi Mede classic ointment esiesie me ho ama agye me sɛ ɛnyɛ nanso wɔ pharmacies chemical ne herbal shops ane titiriw wɔhene na herbal koforidua firihyia baako and sons kumasi adum repash herbal ɔkaehyia kra na tufoɔ nso afrɛ 0544 791 600 anaa 0500 799 833 FDA agye edwadie nkrato yi ato Kwekwe brabehwe ene party a me call no abrochen so ne yede serve me o de hwe ne bottle ne kura me Uja. Wait, unnatural water. Now Tenenka, unnatural water. Ghana Hayani, na Oda say, so Pamudepona, a Ghana commercial bank, car park one more, and a dish and mupe, our one Safufun, and unti, sop and do go Saudi year, dear wedding, Aberdeen tour, party, so no more fear, and I do a dear beer, the patch of 0249 680 213 and a 0500 231 091. In so then and packaging so FSA, unnatural mineral water. Natural FDA adia to say eye Ahenkan na winners a make a difference papa now they are fair no there be winners there see any momo dada nemom say there one more to munchine kra oba oje form 3 straight form 1 ne form 2 nyina so akwanya eda ho facilities papa bi biology lab chemistry lab physics ICT home economics ICT no eye compulsory so person ultra was bedroom and none of them the right place eye winners senior high school WAEC amomo exam center number enu nti omo tro so hwe ne wo suku mu hɔ a teacherfoɔ akuku damankasa ɛna ɛkyerɛ wadeɛ ɛno nti wobɛtwa no one time courses a wɔyɛ no ebi ɛne general arts pure science business home economics ɛna afei agric science winners senior high school egu admission so sɛsi a ma ho nya ha ne kɔpa admission ɛma oban basic afa ne nso ɔwɔ winners divine academy a wɔgye nkwalaa efiri nursery ekosi JHS3 ɔwɔ boarding ɛde ma nkwalaa mu nyinaa wobɛhunu winners school complex Ewon koko Sidom restaurant ne opposite Paso Nakosi school mu ho Frepani kwanche for the school no ano ewo 0244 571927 and afi 0208 193788 Winners School Complex raising the standard of excellence. Ekwansoedo Akwaaba Drive. That's what it's in Tikai. Ahenkan FM. Number 1 station. Unemun if you need what you want a bomb pie. The bean sipa. Ekwansoedo Akwaaba Drive. That's what it's in Tikai. Ahenkan FM. Number 1 station. Abusia Ahenkan 93.3 FM. Madika kacho sa mene Evangelist Akwasinya ko eba bedin komo. Echina yanen benya encounter with live worship. Evia Akwasi wo be live worship. Usika na bedo so the no problem. Everybody nya odey. So na ya ofredo. Ah, say me nko na me friend. Hallelujah. Me ba cho Akwaaba. Yeah, nia. Bibi aboko de. Awurade ahira me pa. Ya da awurade ase. Abusia for me na Evangelist Akwasinya ko e na ebe obo nkomo sisi yi. Me frɛ awurade no say awurade nya me den ono nko na ye ofre no. Enti eto aso. Akwasi, me do.
Sir, obi baby say akwasi akoya hwan. Me da se e ka se akwasi nyako a e mmerem abrante bi awrade de ne ye adwuma. But nyanyum nko na oto oyesempekani e wa Assemblies of God. Kanyame asem to dwom kwasi nyako ya santen kramo ne awrade na madom so mo be sa kira ya. Odi nyum bi a beje ntrene wo Ghana David Bey. Humi mabo. David Bey humi mabo. Efie ni peyi mi amenti. David Bey humi mabo. Jesus ye humi mabo. Jesus ye humi mabo. Jesus ye humi mabo. Ebusia puminti humi mabo. Ofingu bi poni susani ye. Eni wenyi na be hunu. Ona mulunku muno rebano. Arate. Eni wenyi na be hunu. Ofingu bi poni susani ye. Wayawe. Eni wenyi na be hunu. Awon tifo be shia ni kwandofwe. Onso kan hu bia na ntia ka evangelist kwasinya ko ne me a mete am no din komoy. Sisia ofri hente hen. Si ade me nam kumase na me nam ande meti apempem mu anaja. Ohia soma bede na wonko. Na manso antu a ogina ho. Na sofo atwe me gre. Okay. Oba be pia. Ye misa se eden na de wa ba be pia kemodan patem ha. Me da se dwumade kase a eba so wo achim odan no boam ananya sa asubua achim odan asubua asubua na ene kopem fiadan de ampaya esengu a de nyame beye no momo ne kwasinya akoma hwe me TV so te me ka radio so no me fancy fo nyina me ton sa from se na nwumre ne china nwumre kuara nwumre ya wada nwumre ne fiara nwumre de e be ka se be ye pinso ya ampaye betwa. Okay. Me pa cho she nwum to ase efise ne. Ai a cho man ko sku metumi akai a che nwum to ase de a che pa na me to high life me na me to gospel now to high life me ye high life bebre na ebi antimi ama bontin bam chocho nyum bi ye mempewa onantie ye machine se me de mempewa o kasa ye metanti nya men na madom so na o davete ye ba na gift in de ho ba na me to high life to see brothers mo na ne champon ansa no bi behwe ye ne frade a wahu okuku seku sano nipa hu ayasro ni oben wo onu no nya wo be yo kayo dasani ayaka die maya mawo design my boss soldier ban wakra. Okay. 37 my boss ban me abrofo Cape Coast be the town hall me abrofo abo ban pen my last ban be boy Kumasi crew from Adom Gospel ban but I'm to high life nti me na me fancy na champon. Okay. Now then I was switching from high life out the back gospel. Me da say Adom na be bad so na gift no ho say the mercy can but na me to high life me kotna buo kurum escafo amantem dopra prem. Okay. Aho kire eni abrabo a sabio efie ni bintim betna obi dopra prem na ne sofo bi share wo ti me toduma no pa ye dede sa ti one Saturday bi makwa koyi ayibon bi me ba na ne sofo no bombu ni mpu ti me sa na one of me kra chebra ona na wo ye dede tutu years nyum sa no kan ko yuti na kwasi adabra me no nko sorry asam na pem se ayi se de ye na mayin so me kwase sana enye ye na se me boss akula me ko dwere me tiri wunya ne ko sira no papa na me tini vie ena ode me ko sorry kwasi ada na wotwe osan de me koyi ena o se obeboa me adom de ho ama mato wrade ho dwom nti menti obie ka shop emame e Kumasi ba bi di bokulum zungu. Okay. Bie ka offer gospel nko a ti kakra Ghana ha minim kofo na sabio obi aka ne opem na me start offer ya smani ene offer ya saponyum wa saw them first. Omonyum na medin ka start gospel. Okay. Sana kakra onipa bempo na okasa enframa po ayedi na semi hunu a na me kone nchanya me gidi ze me honyina tubetwa semi hu Yesu a mama ni ntusa anyumo no na yasa do nyame bibiara nyati nti kakra nti yehu na mabanka ze ba na mbesua to na me kan metim se besua Bishop Marcos Ebunsu. Okay. Nti o kan de wo trim se besua no sa onu ni pa anyumo tuni a didn't see me say mission. Okay. I already na madom so. Enti usua ne so aboa wo. Eh, masa, no so le kura mesa ka se won se hu.
Say sorry obesa ka se wo. Adentra. Say me didi. Asa. Na ma fansa me make e kai me na me lances you me fra brochire ba na me ka akra me lances na djube ye 1000 gram de nanti approach for. Yes o musuro mi o. Ma be ni pasron ko won man ni mo. Me ne manager ba fansa ye ja approach for. DV untumi mfa nante nko ba bia pa bia mrade da ho. Okay. What you say nanso ene mnyamo ne adom awrade dia ma ye nti. Nti opia me ka say bishop sanwu. Say ni o kan dia amafo be ka say on sa oni wo ni mo. Oh dai obi na obedwene sa. Nti obi akra me kan ko bia me sa gro na medi. Okay. All right. Nti enwom a wo dia ba Montina dia himpa na hwa epeja wo kosoro. Enwom dia ni nyina peja me. David ba behete Shebress for behete ma fire so bomb 2012 na nyizi anwanwa adwuma na oyo senchirania ena no na be ye niam abesesa 2013 no so peja me na wo ma na me de nwum bia ntumi ampegya mbako ye madansie ni madansie ni yo menyumutuo ni yo eso de pa ba ni para me de ma no ntumi ampushi nyo ni odi kide me de niam abesesa na ma no problem ntumi ampushi na ebe ye dede 2015 jai up to the crown no kwaso dem na boys abre oh two praises na one farm ma jai that's how time Batman so say my fan ready mo no so nem maintain no be oh masa if you hand your woman the moi na 2017 the bompire the make hater bompire so be firm hey I say baby you okay wonyum to wunya ne wompaibo mu ana say in dream wadano and ye yi chere wo na me nyum chere me da me hwe no mkra betum do abonyum me ye ndey me gift no e different o hwe manim zeze betum do abonyum sa ene hwe manim na va bona me o treskanza sesi ameka say o latest ba kun bia e wo monte meba atie for meba muntie latest no abaifo aba so sene ya oka no ele ha nkasa abaifo achimo da abaifo ti ma ba be ye program bebro ye ba so si abaifo mako 7 mo ba no abaifo aba so adam ba na akati abaifo aba so mu video na chamba life was mama video tantan David e china ye ma wo video na wo ba hate wo say ye football and kamlisa samu jan o fam na wan hwe me ye the manager mo de be ye no 93.3 Achimabo the best in the east. Enwumwe now say eba ye eba be hete ye amanfo say da bi enwo no onzo obi timi ye copyright me pese ye hu say ye wa okay if in efro amani atutu nyina learning a language it's time to do ada mu video na baifo ba anya baifo abaifo tie si ha say kim if in efre nipa no butu ona kras onyamo be yo enwumwe ni latest no yeah me frau awaya Litra Calvario Litra Calvario Litra Calvario Ami papa ya kasia pa Litra Calvario Litra Calvario Litra Calvario Papa ya kasia pa Litra Calvario Litra Calvario Litra Calvario Ami papa ya kasia pa Calvary, 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 but have a nature Calvary. Bombaya Gasiapa. I don't know nature Calvary. I heard the young fanny and Chiramon by the BBC. I said, make Jumono a message. I'm a debba. Okay. A radi home in Mobo. A radi home in Mobo.
ɛna metɔ kaa kɔ me kurom asiɛsa mankɛsɛ kwamiata central region me ma me nua ɛnyɛ da yɛ so physical bɛka kyerɛ me so ngu ya mentumi ntwa nwom biom bɛka si manim physical ɛne wafo ayɛ sɛ prae nti mefiri ɔda mekɔ atwea yesu awurade na awurade ma medwuma ɛtɔ so mmienu 2010 hyɛ berɛ sesafoɔ ɔno ne awurade nam sɛ awurade ahu me mmɔbɔ na awurade asesa me hyɛ berɛ deɛ na yesu yi mentam no mfa mmɔ me bɔ na 2012 mede yesu afa yesu yes na obi awurade hu ne mmɔbɔ na ɔsesa ne hyɛ berɛ na ɔde yesu bɔ ne bɔ no twa sɛ nneɛma asesa wɔ n'abrabɔ mu nti menyuma tɔ so na ɔsɛ nneɛma bɛsesa kristo ne biara nneɛma asesa ma wɔatwa sɛ wodi adanseɛ na mede madanseɛ no ne baeɛ na nneɛma asesa na wodi adanseɛ twa sɛ woyɛ dede nti 2015 mede yɛbɛyɛ dede baeɛ na awurade hu mmɔbɔ sesa wo hyɛ berɛ ɛfa yesu bɔɔbo na nneɛma asesa na wodi adanseɛ na yɛ dede a twa sɛ wobɔ mpaeɛ because dede no akyi no wammɔ mpaeɛ deɛ wanya no bɔnsam bɛtumi asɛe no nti wobɔ mpaeɛ wie nso a ɛwɔ sɛ yɛde nyamesɛm ɛtetew nti 2020 nwuma mede ba yɛde nyamesɛm atetemi o yɛde nyamesɛm atetemi o na wanya ne nyinaa wie no yɛde nyamesɛm tetew a na wahwɛ ho yi wɔ nipa sɛ nipa papa sa 2021 nwuma mede ba yɛ nipa papa sa nipa papa sa wɔ wiase mu o nipa papa sa wɔ asase so o woyɛ obi papa mesi wo ni ayɛ wotɔ nkyerema ne di a ɔde moko bɛda wase ɔtɔ brɛbo ma ne wia ɔde bonyunu bɛtua wɔ kawate nipa papa sa wɔ asase so awurade boa yɛ ne o na nipa papa san wia na awurade amoa wa twa so de wɔ ne kyerɛ kavare bɛpɔ no all right nyame yɛ adoma ɛkyena yɛ ne yɛnua bɛma yɛbibia yɛ papa evangelist Kwasi Nyako bɛnya encounter bi mu live worship ɛkyena ɛha mpa yɛbɛgya meme na hyia da ɛwɔ sahwia gyefu na ano ɔhye paa abayifo krom na ano ɔhye paa menua wabrɛ anwumere nso program bɛkɔ so nti mpɛ sɛ megya na wokɔkɔ da asɛm bɛ na woka kyerɛ fans meka kyerɛ me fans area me fans fo akyemfo mo fans wɔ ha mede wonyum to mu sɛ ya sɛ yɛne ɛpagya wɔ ha yes na wan pagya me hana bɛpagya o ma me sika nso me pagya me diska ma wo de yɛdɛ o de kɔtɔ pika na chingam mo mpo mehwɛ me na ade bi wɔ ha on sɛ bɔdamfo bi no bi ayɛ ne mpredua na ɔde ɛmɔ ne akɔkɔ ne jollof na gɛ ne twa kwa ma na ka bɔ no so abanfo ponti na dwane no hwie gu kwa na bɔdamfo bi kosi wɔde ne sam yenu ha mre ha mre na sister bi do sɛ papa na nto bɔ asɛm fansa ba ko ntumu ne wɔsɛ hwɛ ade bi wɔ ntansi nti mamba ha yi bia na obɛhum bi mu na kyɛ nti mesrɛ mo bia ateme nka bia bra me no betwa picture selfie o selfie se video na on me sɛ sia me to channel me rap nyina o to be ma me die Kwasi Nyako me se maba akyemo da ampa ye bedwa Awurade Nyankopɔn bɛyɛ Awurade ama bayifo ya fefie se kanka nwumre de me se Awurade de besi no na to channel de ni bi channel de meto na so de mo masan so ayɛ frafra no to channel de ba me se me to na so de mo una yi ba te me so for yi ba te me kra so all right masan ayɛ frafra no me menu am frafra fo eno mo mra hile kunkun bangaya agrobate kada bangaya kudama na kada bangaya agrobate bangaya akrobate so de menu ndi baby out here nka bia enye fake wa onua odofo evangelist Kwasi Nyako apa na sema wo fidi no maba aso ne dende Jesus Word Prophetic Ministry International social meton saflo Jesus Word Prophetic International Ministry ehɔ na ene kyena Kwasi Nyako me wo me so de bra hey wadwuma sɛ ya bra onso bi bɛda bɛso na ekra no bi ne da nonsense unukun ni wo yire nko na te da mu diska beto na so ate ukun nya kromfo yire nya kromfo efri yemfa odidifo be didi wo montam fini efre meto safo bibi obi so da so da ye no hwan krom e ma ndodo no tworo ne sen he bra ye beboa wo na wo da na da ye mo kasa hwan krom a efri ni efre abayifo on to ne ye nto hawale sama ya basa adwuma sem he akwantu ye wa tra onko akwa na lefiziu efri ni efre wonam akyem dan kurokasi na ntenta atumi ato baria ato akyew every kokokura na so ntumi ya ntenta free yankeka ha
didn't know one man and 10 times at watch. That's hard to be seen soon. None of my basa. And then I saw for a coffee evangelist was in your com. On say Acts chapter 16, verse number 25. Yet your poor Nisra got 2 first in Coton go on San night. Or may you in the so nice and radius of Sana do the Shumu. Poor Nisra to Jumbo, Paya, my chance. Google Monsano Monano, a motor. Now watch you more here, chance in better to your dear chance in better than grass. Yeah, dear come men and they be done so. Ya dear Quanco. Hey, Sloku Persetu, I would dear Bramasi will be a dear for Nebra. No, I didn't know to say the Jedu confession. I do a sable to Troban to know to Jugu for Mono. What can I say was Isaiah 54 verse 1 or so to Jum Ubonia war. See, Jum to a dear. Now what you rather be a Juman to what here in a ton suffer, several Bessia evangelist Cosiniacum, and then the team says so, and Jumacrobi Ashomason. Okay. Great Love Musical Production. Okay. Omona sisi ya omodi omusika omanhu odin omlebo omdiabe somasia esi ya omu produce me. Okay. Enya de ketua Great Lord Musical Production. Na the CEO eye Nana Apia. Okay. International Nana Apia. CEO no. Okay. Me manager so me chia software na me nam so de me baaye na oye love be me bona kuti am ko because me difufu ya me ya aduma se echina no me ensan so ye oha na the time so na the software ma na time mu na di interview open term sa o oge ho na le do ye dia o ana obidia software the one dia o ji aka and o give 15 minutes and so physical sem of me bona kuti anyuma Erade yan dey se na me se ampa ye bedwam se de won hu Erade ni monyam da no won hu abush Erade abasada no kremoni anyame ya ni sei enya wonwa enwanwa man go school me ko makaranta ko hyen li ba sa kata o chura na churo ko bongum so anya lefty se nye Yesu na me ni bompu no se obi odi Yesu be bompu ni mpu bia bra bosesa ti na no Paul a wo ye adwuma wo poso yi na mo no oni Yesu bompu ni mpu wo poso no na bra bosesan obi yi nipa Saul kra de Ahenkan Damascus na me sesa no dofo a wutie ya bra bo ye bisi basa anwumle ni na wo chetu safro se bra be hia evangelist Kwesinya ko ne sofo eni Yesu a shebre sesafo ne Awurade no o shebre besesa me Awurade nhira wo ye to nsafro nwumre 7 ne start na ampaya ibedwa wait Brujins Edra no meza ya the life worship so bebro evangelist Kwesinya ko for that na ozavo ampao na nsenso de oye adwuma ya menhira ya menhira ozofo evangelist Kwesinya ko oya de sel de naba nti anwumre program do ba so me pa chan okay ewo achem subua okay time no 7 okay we do subua so he prophet na nampa do ya do frame ye mebu tu okay ana de oto atamfo nyanyame no na asore ho ho na e hyase ti Akwesinya ko nyame adon aba bedu ti wa wo ye ne fan bia no blana e kira nyame ya adom anom yensa yene ne your life worship so watch out ene na shiada otonyum ti se ko no agwasi bompae wa muzaba ni akwetino zawa bompayo ya dia twade zewa pia sitino zawa bompayo wa pesa zawa siama wetino dia e kwanso edo Akwaaba drive that's what is it tikai call it that Ahenkan number 1 what was that vampire who back to be a dinosaur I don't think I want to see Mr. Vampire if you are free munyentino Mr. Vampire I was here free modintino Mr. Vampire
Number one station. Akwaaba Drive. That's what it's Ahenkan FM. Number one station. Akwaaba Drive. That's what it's Ahenkan FM. Number one station. Okay. That's right, so get a call to issues about. So if you feel it, just come and groove with me. Get a call to issues about. Yeah, the court issues about Assembly C. Na I'm not bad there. Yanko. Na ne court and Conco Dinko more. Sunshine time. Everybody have fun. I love that. All right. Let's party up. Let's party up. Oh yeah. Come, let's have some good time. Have some good time. Oh yeah. It's our lifetime. Love that. Everybody have fun. Akwaaba Drive. That's what it's Ahenkan FM. Number one station. I will share for court to attend the court issues about na we have no say about near upon a brand yet so a brand yet so a brand yet so opejuma na nyamia buao obi bi akuta ni na ye kama na mabusa se free o de free pemu na nsemuse bia opese obusa mbia no na busame na mi wano na uma wano so a dent asem we na wo kwaka kye me se ayi me dwumani na me mafa na si anse be mafa na atena reception ho no ho na ne twempena me ba to boss na kire asem na anya botisem nya botra na kire na me fawa me mfa amponie nya botra na kire me mfa amponie o me ba to nya botra na kire enna mamu apa papa tie me nya botre ese ma no ese me ho tete me da bi udi nya botre wo se krache ne sese medi madwuma oh wo se opadwuma nyame ya dom waba na my lord me sure krata mu bibia ye kama unimade because unimade na meboa oh enti miama dwimu ene me mpanifo no ya adwen seren okura adwuma na kura adwuma na nkasa kura ya faw na eye asembise bi na me shela de tu wanim se odie me hu se ase ase ho e wo so kakra fine ena me so de frupe mu na me hwe wano ase wano wo besi wano ena me busa wo se abrante frupe mu na ensembuse bi a pese obusam bia no busa me na meyi wano na malone abrante yi pejana no a asembusa ono busa me manager ne se me madwumani na mafa na atena reception ho no oyo oba ana obisa said ana obisa me se
Why no na twempena? Reception no. O bizarre say o wompena. O wompena. And I'm say abrante pa. Na bi o say o mi so asem ba ko na yi ano. Na busa mesi busa bibia na se bia nsem se bia pese busa bia busa me. Oh, bia se fa se bia se na me adumai ye fa wa e bia aka twa sembe den ana se bia o da de bia fa ade bia chiwa adun bia no. Ana ye che na adwene no bisa se reception no wompra. Na ma lord we ye se busa me fa mponi na obusa me reception empna wo. Ntu pa kire se wanye yi ana. David wanye ni yi. Wanye le question kwa kire se we hu ye se me fa no de. Nti dia de na opese court ye ma. Enti me pese me busa court se abrante hwe me mfa ni mponi o na hwe adwo na mu. Kwa so bisa wo sa. Enti ena me busa se me pese me hu se abrante me mfa ni mponi o na mo hwe na adwen a wode ba. Na me fa no. Wo hu enti pese me busa court se me fa abrante ye yi ana se me mama me mfa na adwuma enye yi. Enye yi. Me da se. Bi ko me madwum me hu se me fa no be kuma adwuma no. Nya botire. Kache etese asem ya wadwuma panyini wo ken sa na mutie. Masere. Judge. Ni nyina ne se mekuta me CV nam. Okay. Wa hwe me CV mu, wo hu se bibia ye okay. Job na me pe no, me qualify, me fit for the adwuma no. Ana mo se okay, me bibia ye papa. Na mo mimbisa mo asem ba ako. Na wo manager yi ma no. Me usumi bra adwuma mo honom no sebe. Nyame abode ye fa na akanfo. Sefe. Na front desk honom na bayo na osi honom no judge. Me nsuro nyame a meka sesa wo kra wo hu na obebisa ne ho asem. So ababa wa kama so no. Honam poku hunam sadi. Okay. Ana me bisa manager say okay fine. Musimi bisa mo asem ba ko na mu yi ma no ya. Ene me bisa mo. Asem bi a me pe bia o sa no mo kire o. Okay. Ana me say okay ende front desk honom no abayo no to honom no. Waware onware yen so a hwan na one ne twempena sabi man bisa se adwuma mu hamba no hwan na enware ye ono nko na obisa ono nko wasem na me bisa ye manager munu ya na tikokum ada na me bisa front desk yi oba no wo front desk reception ono me bisa no ho asem enti wanya fam adwuma biu na se buobo una se me bibia papa be fam adwuma na ada na me bisa asem na bisa asem afede oso mfa me oye na obe fam adwuma me eno na me de nam oso mfa me me so me se oso ofa me Adwiwe ya de nam. Adwiwe. Busa masembi asa wo de busa asembia. Wo se asembia. So mi se asembia wo. Na we yesem. Tio, wo se mi se asembia. We yesem. Eno na ehia me. Adwuma ne de. Busa masemba fa adwuma ho a. Oh, David. Oba wo me front desk. E ho na akobusa ne ho. Na se owo mpena so oni pro. What da say? Etwe say we say me fa pro na. Se nani wo. David. Abrante mi say adwemi woni tiri mo. Adwemi bia na omitim. Wo si mi so asembia. Ana me so. Me woni say ne first me woni say ne first ayi obaye. Ayi ma brand me si ma brante. Ma aba wai. Wani ni ma won say asem. Adwemi woni tiri. Abusuafo Mosampa. Crouch no. Ne manager say asem obaye no ni bibia e fine. Ena manager to man say o misa asem ba ko na wonyi ano. Ena Crouch ni obie na no a reception girl na wote ho no. Ena wo bisa manager ne say wa wale no wale yen so a ne mpra ne wan. Ena jamuru ya na tikokum ena ode na baha wa hwe. Se adwuma ne kro fa na nyeye bla 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 ena Crouch ne so fa na yeye ena aye manso ena omode aba. Enti ye bisa se pe asem ya Crouch bisa manager yi. Manager no efa na adwuma na eye ya na so fa na enyeye ne ye pese ye hunu no me ba just sorry antimi anyina so 02019444850554 820910 me ba join can drive. Oh sorry ono so antimi anyina so me ba join can drive udini ba bia o ka sefre Waba Papa yetio Papa na yeye Afana adwuma na yeye Afana adwuma na yeye so ase o musa no dia o hia no onfa o mane mu aye ana o se hia no o so busa do me da so yi na di okay
Okay. That's it. Maybe I can drive. Hello? Oh, sorry. I can drive. Kwaku ya bo. Mame se wa tuntum so ya se kwe. Kwaku. Mame. Ejuma no mo fa no. Oba awari ona se awari se oba yisha awari wa ejuma mu ana se ejuma nti na oba. Wo baba wo mo nkasa. Wo ba ejuma mu ye nyamfa wo kura no oba na wo fi bisa na asem. Wo hu se wa ye di wano enya asem ebeka. No bisa se ye pesi e fa unti e di e fa hu bia no. Bisa me yensu yenyi yiwa no. Ada se ejuma no makati aye sei ana sei emra be na wom ye na me ya amafom enemu bia wa misa oba ena wo frenti uko bisa ne dia o mo bra bia nti mo fa na ejuma. Okay. Yeah, that's it. Devio krachi yasemu ase nipa anti ase because momo say o misa asemo pe na wa bisa me ba join can drive. Hello? Oh, sorry, Boda. About trying can drive. Abo zige. Udini baby au kasefri. The kasefri just with Kwame George. Kwame George yet you. Imagine I jump in Zimo. The Uju says the manager said you kwa wa Zimo du kwa ko befano. Enti mo for the Zimo. Okay. Yeah, that's it. Maybe I try and can drive. Udini baby au kasefri. Nana yet you. Pompam crash no ko. Am I name fado? Man fado. Now we say a question. Ebi ebusa se bia. Ejuma ne bia tabe ne se me ba ana se ni se oba na ko bisa no. Oba se na ko bisa no. Pompam no ko bedwa ofrenye. Okay. Yeah, that's it. Maybe I try and can drive. Over. Now what to say? Now no so yeah that's an answer. Ayo. Over you. Wono se die nyano wo musa. Yeah. On kan tena. Anji die nyano kan tena ona. To anya bone. Of a line in my rough. Maybe I try and can drive. Abo zige. We didn't baby au kasefri. Yes, some from Kasefment here. Amantia of I you. Upon party bisa asembiu. Bisa me. So because of month for Freddy, not to for my you can win up. Dabi. And this because that's one that's a question. Because we said you want action. Now want to come for the Benjamin. But you go so bad. Oh, Bawai. And that's all Benjamin. Okay. Tell my name Fano. On fan WWW. Medase. Maybe I try and can drive. Sorry, on to me. Judge, ade ne nyina ne se wan kasa mi se adwuma mu question o si asem bia me pe. So asem bia o pe. Ba ase etiefo ne person mo dane asem ne mame. Amojo wa no si mo. So o si adwuma mu asem wan ka adwuma mu asem o si asem bia me pe. Ana wa bisa oba wa te reception. Ana me dwu adwuma me bisa se adwuma mu hamba. Okay. You te reception o pe na me bisa no. Maybe I can drive. We are boys again. Also ya zegewe udini ba bia o kasefri. Tola taxi driver. Yet you. Mata me anga kwa nke me fa no. Okay. Na wo pe adwuma na say bia me ho bo kwa na mafa wa. Wo tumi mbisa bia fa adwuma no ho. Na wo ma mo freedom say bisa de fa say ehia wa. Wo maso ba ya ho no. Okay. Because I'm on a chance na wa ha adwuma no obigu no. All right. Yeah, that's it. Maybe I try and can drive. Abo zege. Udini ba bia o kasefri. Kasefri a change the you feel me like you. Nana yet you. If I go no. Where you be a collect. Yeah. I think I might not find it. Yes. Let me be a question as a question to be silent. Tell my name, Fano. All right, yeah, that's it. Maybe I just sorry. Want to me and so 0201944485 0554820910. Maybe I try and can drive. We didn't baby our Casafri. The bachelor family rate time Casafri asene. Rate asene yet you. The bachelor Pamanukula connect to the good man. Okay. Catchy yasem we ask a man for Tiasi. Anyone, my lord. Maybe I try and can drive. We didn't baby our Casafri. Appear CPP yet you. Man, get a question back.
As a question, you say, it was a square fan. I didn't think a question near me. Obuja say, Oba, we were there now, while we are one question. And I said, Obuja says, well, one in Susua. And you 2 questions. And you 2 questions. Okay. I don't know. one. Okay. Yeah, that's it. Yeah, seven. What's it? Question bia. One question beside Manager. Asamna, woman privilege. So misa question bia ope. Question bia pe. And then your pen will be sana. Na we your question so busa. No misa dey. Adwuma yam fa po na busa oba asem yi. Maybe I try and can drive. Abo zege. Would you need baby or casa free? I'm only a Kwabra boy in Casafra. Kwabra it you. Manager. Money. Ready, meetings are by your answer when you home. Na me medjuma ni dia den se mani omu. Na abranti obi bia ye kama. Na me hwa wadwen se na wadwen ti a. Na me si busam kwati bia na me yiwa no a. Anka papa nka busam kwati e fa adwuma no ho mpo. Ma kwada o si reception ho ana busa na sem ho. Na me fa mpo nie. Ana wo busa obasi na me fa wo. Obaba mtore de. Sabi ukwato ne sa woni ne sede mo nso a e bia nka no so obefa so eyi na di enti ne ha no abisa no enti man ka se ne obisa e no enye enti oyi na di enye ye me da say me ba try and can drive udi ni ba bia o kasa free so comfort kasa free ko ni ase ne ye tie o adajuma na oba ma na ate atuo nti na okọ adwuma dabi sa manager ne man akwanya say o misa asem bia ope ba ma na kasa no hwe na we steady atuo no adwuma no nti na okọ mu so okọ adwuma adwuma mo onko odo the first time no enya na bla bo to ofa na adwuma ma enye yi okay me da say me ba try and can drive me ba onu ankasa adwuma mu wa yema wale o adwuma ne ye na wo kwa akọpa adwuma manager no kura wa mu no wan fu obu ama ne ketekete kura wo kwa akọpa adwuma na wo kwa akọpa adwuma no se adwuma no ya sha flat emu nyina ye na emmom no ne wo so etire wadwen wa adwuma no mu no bisa question bia bisa na wo ko bisa wo ba wo te wo dia na wo be bobla on mobla no de bia kwhwe na busia nti mo mfa no kura okay yeah that's it me ba o etiefo nti asese me mfa na dwuma mo me ba twonya abotre makrache ne nkasa me too papa judge me yo hoho ma ba ofie wo so wo fufuo banku omutuo wo ho wo be serve me but aduane a wo no abobodi na mo me nka aduane a mepe wahu papa yedi ma me me pe aduane a mepe na me si mepe kokonta wo be ka so ma kokonta ndi so aduane ndi odo abobodi ama nti ko bisa kokonta ode ma wo ni o se owo fufuo omutuo wo banku na mom me nka aduane a mepe na onya ma me na me si mepe kokonta wo franka so ma me kokonta wasem no ye yi anu amount nya abotre because ya no ani se na ameye me any empany for hwe wadwen ade akura wo de badwuma mu me ba try can drive mira let you say nyame adom na akramosis ni nyame tegwani ye dio bofa mira mema na nsa adwuna wuni tim na enye krawo obi a wo pegma na adwuma kra nyenya bi na wo bi sa question a ebe wo we adwuma no mu na wo bi sa oba eti mo fa no okay o fam da e da no ba wa hwami o nyame ya adoma Friday me ba round me jimba me hwem akra Moses maybe se wase te ya no abobo awon akoko aponchi ne obiya bia mezro me ba try can drive abo jige udini ba bia o kasa free e fe ma champa sam kasa free atima dance ye tio we akwa we say na say won na danfo na mo na say o ka na dam ka say on fo be mana adi unti ma say o ko fre na fa okay na ko ko peduma aprisika ja bobula ko bu se tro nti say o tro ka je kwa ekwan e da ho dia na say o ta adi ba fa ni okay okay yeah that's it me ba try can drive
Oh, your last caller. Udini baby oka sefree. Asante yetio. Yeah. Mm-hmm. Okay. Okay. Yeah, that's it. Manager. Yeah. Say akwale wa fom a wona amana fom. Kwan ba so. Which say onipa bia no wankasa say oye wadwen say opadum a. Nti upesanka oyusu na adwen. Yusu wadwen. Bibi kakra be na da so hwe. Bu sabe nyansa sam. Enye memfa enya adwen pone na so bu me hu say kwa menka no. Kasema say ebeto empanifo akoma so ya de befa wa. Oba ho asem na ubabusa. Na yemfa mponie. Ne ebefa wo. Okay. What be that? What's the for Juma? Okay. Kache odi ahodi bi kasa peso Kache wasem na ode baaye no Ghana fo yina kasa omo se wa anwen hu na obisae. Judge Mandre ho say Ghana for se wa anwen hu because odwen ho anka wo misa sa asem no se yama wakonya obepa adwuma na o manja se bisa asem a wo pe